Apa? Nak tenang hati. Nak tenang hati jak perah Pak Jokowi you jak kirim intel kena kelun. You jak rop lun ni sini. Aku peduk tapak sabuh-sabuh di muka. Ha? Yang gurih-gurih awakkah, tokoh-tokoh petinggi awakkah yang totat dengan Jokowi, dengan Prabowo. Ayo kirim kena intel kena balun lempap mak pukik mak kalian semua ini. Bajingan semua kalian ini yang telah membela partai, telah memperjuangkan partai. Bajingan semua kalian ini. Anjing serakah. Kepejuang partai kelempap mak. Kau kepejuang agama Allah. Hudib dalam bumi Allah. Kamu hudib dalam bumi Allah. Syariat Islam kau berlaku, kau berkembang. Tapi pakon tidak menegakkan syariat Islam ini lempap mak. Gaduh ke pegah-pegah doh ke Islam. Pu Islam bak DP. Kadang kita periksa kemunan ya ke hana bak DP. Persih Soeharto ke hai binatang pali. Tak ada mana salah. Ya, hantar temu nak menjajah. Dua pilihan negara. Ya, tak temu nak salah, hantar temu nak. Ya banyak. Saat umat Islam mubinai nang Aceh, Nyohana Solawan. Ilon hai kulawan ngon perang. Ya, hai kulawan. Baik ni pekele urung drone ka jihad. Jihadnya yang jihad bila partai kalah nang Aceh. Yang kalah perti penjilat yang kagak mengaku droga mujahidin. Ada yang mujahidi yang mandu mak. Kon mujahidi. Okey kiban pule makna mujahidin. Okey kiban le mujihadnya. Hai jihad bila Prabowo nah, jihad bila partai nah. Kaduh. Yang kunyau pertih jihad berarti tak betul lah. Jihad mempertahankan diri sendiri, mempertahankan kelompok sendiri. Yang kalau mentong dua roti. Yang kalon mentong dua roti partai Gapthat, partai Penang Sabotri, partai PAS, partai Sabotri, partai yang naruh ulama, partai PDA, kau jina yang diantara heboh partai na yang tengok, yang urungnya tengok akan hana saban pemahaman dan urungnya masing-masing nakeh untuk you bila partai drog, partai PAS. Dia pilih baknu murid draw dan mengajak rakyat sebahagian tu you pilih partai PAS menancit PDA. Nyam menancit na ulama. Lagi apa nyam? Pegat pemilihan you pilih draw isit. Menancit partai Abi Lampisang, Gapthat. Menancit tengok mempertahankan partai draw di sit. Jadi di antara heboh kelompok partainya singo akan na hana saban pemahaman singo hurunyan yang penyampainya tak kalon tru awaknya berarti di mekap sabi kedodo. Kaya, na niki gelun niki ana ya. Ana niki di kula payang-payang ni ya tapi yang lagi lun pegahnya hana niki le urung dron. Andai saja ana niki lagi lun semikinyo ne pulahe bak media sosial ungkapkan bak bangsa ne saban citnya menjihad. Ne bila kebenaran. Kon ya bila partai le urung dron. Baik nak pergi liron mujihadnya untuk ya pejuang partai kan. Membela kebenaran dengan jihad babah mentong kita mongkit. Kai tamong dalam jihad ni kedanya. Apabila terperah kebenarannya. Baik nak pergi liron jihadnya tak cangkafi mentong kan. Baik nak pergi liron drone mujihadnya jak bila partai kan, jak pekong Prabowo kan, jak pekong lembui sal lembui dua kan yang kon jihad. Tiba gak babak baik jah takbiran bu mekaplat menan. Kaji tipak adro you lampag gede. Baik jak pegot bangai men bangsa mulia. Kasih. Tiba le pegot bangai. Yang jihad pukoma pembunuh bangsa tajak menjihad dia tajak bangsa Aceh nu tayo jak pilih. Kan kurung aja. Pat utak tu terpakai. Pat utak tu terpakai. Gebi utak ke mikir, gebi hati ke jaga hai bangsa. Nampun, utak gebi le Allah, ge semikir gebi hati. Nan depu gebi hati, kepu gebi hati. Kejir mungkin awak doa ke hana hati kadang untuk kabila bangsa ke, hana hati untuk kepejuang ke agama Allah, hana hati untuk ke pejuang Aceh merdeka demi ke agama Allah.